Zato moramo da se branimo. Hajde da čujemo, molim vas, evo još nekih 10 minuta. Ja samo želela da kažem vama jednu stvar, pošto ja nijesam ove fotografije izmislila, ovo su fotografije, voljela bih da kamera zoomira, koje oslikavaju vas u vrijeme kad ste se borili za nezavisnu Crnu Goru. Kad ste izjašnjavali se kao Crnogorac i kad ste glasali na referendumu za nezavisnu Crnu Goru. To je ono što je meni o vama poznato, čak ne želim dotle da budem drska. Moram prvo da demantujem, pošto to nije tačno. Ovo je inače fotografija, da vam kažem, ovo je sad nedavno, ovo je inače sa Cetinja, ovo sam baš na Cetinju radio, nedavno, i ne samo što sam, odmah da vam kažem, ne samo odmah što sam pokazao u zastavu, nego sam je poljubio, a znate zašto? Dakle, ja da ne negiram, nego upravo želim pomirenje. Dakle, ja želim pomirenje, a ta fotografija također... Da li ste vi glasali na referendumu za nezavisnu Crnu Goru? To me interesuje. Je li ovo pitanje neko... Ako želite odgovoriti, idemo dalje. Znači, bližimo se kraju emisije. Ovo dalje što želim da vam kažem po pitanju jezika, ako mi dozvolite. Mi smo vas saslušali, zaista je bilo dosta dugo. Ja bih želela da vi mene čujete. Suštinski, znači, vi govorite o nekakvoj negaciji, nekakvom negiranju, nekakvom uskraćivanju prava. Ja ću vama da kažem da ta priča koja je prolazila dugo vremena, posebno za vrijeme bivše vlasti, bivšeg režima, u Crnoj Gori gdje se stalno slušalo ugroženosti srpskog naroda, je meni potpuno neprihvatljiva. Iz razloga što mi imamo situaciju da vi govorite sad i pozivate se na popis ili ustav iz 1900... Ne, zakon iz 1911. Ja moram da napravim paralelu. Zakon iz 1911. prije toga je imao popis iz 1905. a mi svi znamo da je poslije toga uslijedila 1918. U to vrijeme, gospodine Milačiću, postojala... 1909. U to vrijeme, gospodine Milačiću, postojala je država Crna Gora, postojao je crnogorski narod, postojala je crnogorska autokefalna pravoslavna crkva, postojala su prava jedne države koja su ubijena. A znate kako su ubijena? Onom bratskom rukom... Ali ovo je 1911. Baš sam uzeo namjeru godinu prije toga. Ja vama sada govorim. A kakve ima veze ne postoji i svijet ne pamti. Zločin kakav je 1918. godine... Ali ovo je 1911. Ja vam pričam, vi to govorite... Ovo je 1911. Vi možete sad izvediti ne znam koju. Ja se sad vraćam na 1918. Evo, rekao da iznimo ako će meni izvojiti da se konča u narednim... 1911. Samo molim vas da budete kratki jer baš u posljednje minute brojimo. Zločin kakav ne pamti svijet je zločin koji je izvršen od strane države Srbije na Crnu Goru 1918. godine kada je ukinuta njena crkva, njen narod, njena nezavisnost, kada je njena crnogorska autokefalna nezavisna crkva prisajedinjena drugoj crkvi koja je srpska crkva u kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca kasnije i do dana današnjeg Crna Gora kao država nije uspjela da se oporavi od tog takvog tadašnjeg ataka na nju. I konstantno imamo problem sa ljudima koji, iako žive u Crnoj Gori, oni ne zastupaju politiku zaštićenja i štićenja i poštovanja države. Šta vi očekujete ukoliko se sada sa riječi, za sada riječi, predloga, zahtjeva krene na djelo? Kako očekujete da će biti stav opozicije? Ja sam slušala prije neki dan jednu emisiju koju je gostovao sekretar u vladi gospodina Moma Koprivice, koji je maltene izjavio jednu strašnu stvar, jednu veliku prijetnju, rekavši, vezano za formiranje vlasti u Podgorici, da ukoliko dođe do neke vrste formiranja vlasti u Podgorici sa eventualnom koalicijom između Demokratske partije, socijalista i ostalih i sa koalicijom koju predstavlja predsjednik države i koalicija koja je URA, da on maltene kaže da mora doći do građanskog rata. Znate o čemu se radi? Ja samo želim, rekao je da je siguran da će doći do nemira i do građanskog rata. Ja sam kao osoba koja je jako osjetljiva na prijetnje pokušala na neki način da obratim pažnju na to jer se događa u 21. vijeku, a pričamo o ljudskim pravima i slobodama, da na jednom mediju kakav predstavlja televizija Vijesti nije takva izjava koja oslikava jasnu prijetnju svima onima koji ne budu pristali na većinu i na volju većine. Tako da o diskriminaciji, o pritiscima i o potrebama da se stalno i konstantno negira samo samobitnost crnogorskog identiteta, meni je jasno da taj atak od koga vi polazite i koji želite da produbite, jer igrom slučaja, gospodine Milačiću, ja znam da političari koji pripadaju dijelu srpskog korpusa, koji jedini negira crnogorski jezik, znači crnogorski jezik ne negira ni struka, ni druge države,
crnogorski jezik negira samo politička struktura čije politike za interes imaju politike koje pripadaju interesima druge države. Tako da vjerujte mi, gospodine Miločiću, da ja umijem na to da odgovorim i da razumijem. Jedno što je sigurno, za vrijeme bivše vlasti koju ste jedva dočekali da smijenite i da oslobodite državu od te vlasti, ja kao Crnogorka nijesam ostvarila svoja prava, a vjerujte mi da sam svjedok da Srbima, vjerskoj zajednici vjerska zajednica koja je registrovana u drugoj državi, kao i svim drugim osobenostima koje utiču na identitet i koje su osnovni krivci za asimilaciju velikog broja Crnogoraca, jer mi smo imali u Crnoj Gori 90 i više procenata na popisima. Ne želim da vas prekidam, ali sam primorana. Morate me razumjeti. Asimilacija posredstvom te sile. I samo bih jednu stvar još rekla. Znači, 1844. Vlada Srbije je sačinila jedan tajni akt, jedan projekat koji se zove Načrtanije. Taj projekat je imao za cilj tada, a nije se nikada za vrijeme ni jedne vlasti, ni jednog režima promijenila konstantna potreba da velika Srbija bude velika Srbija, da asimiluje ostale narode. I moja tvrdnja je da je građanska država, država koja će biti građanska onog momenta kada se odbrani suština i samobitnost postojanja crnogorske države, tako što ćemo se od politika koje su izazvale zlo i ratove 90-ih i destabilizovale Balkan i proizvele genocide, a kriju se pod floskulama iza nekakvog srpskog naroda koji niko živi ne tretira kao genocidni. Ja samo čekam da se u Crnoj Gori dođe do svijesti građana da shvatimo da mi treba jedni sa drugima, uvažavajući jednako prava svih, da vaše dijete kao Srbin može da se druži sa mojim koje se osjeća Crnogorcem i da svi imaju jednaka prava, ali trenutni moment svjedoči da u Crnoj Gori samo Crnogorci